February ni somni pariat sang ni le somni paruka Indo tanto US Israel Iran Indona chu voin March ni sang ni somni le paruk kheng hian online beiton mek zelani Iran po hi atlom meidona moti nak lain amisal mangin Israel alaka vel zel chu ani Israel ina an bom hlum tak Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei ai o turpo afapa apa aya nun trot zok le Islamic fiak zoka an soi chu an lang kai ta ti chanchin te bok an lo hreta Iran hian tlom mai an latum mel lawani engtika tak he Indona hi to pangmo tuna Iran le Israel in ngir ngau na hi hun mor kan hnai ta ti chhinchhiahna ani theiangem awang le achan chu hun top hun mor kan lo thlen hnai chuan Israel doron tur ram chi rang zinga Iran hi Bible alo soilok wangin ani Izakela bung som thum pariata pathianina alo soilok Israel doron tur ram zinga Iran atel thu ilo en lokong Izakela bung som thum pariat chang khatna atanga chang thumna asoi magok ti hi Bible scholar tamzok chuan Israel marlama Russia asoina ani anti changa na Persia hi tunlai Iran Kus hi tunlai Sudan Put hi tunlai Libya ani ti in Bible commentary tamtaka soyani heng ram rang te hi in pum khata Israel an beiron chuan Bible asoilok hun nu nung chhinchhiahna ani ti kan hrethiam turani voin March ni sang ni somni le paruk kheng hi chuan Israel do pui tura Iran lama tang tur Russia Sudan Libya le ramdang te chu an laron in lan ri lo phot chu ania Iran le Israel in ngir ngau na hi adai le meidon nge aso sang chhozel don nge tiro chu kan thlir ho za zel photaniang chu aso sang chhozela Israel doron tur Israel bung som thum pariata asoilok ramte hi anron che chua kani chuan hun nu nung chhinchhiahna Bible min hril lok chu alo thlengta ani ti kan hriat apoi mo don ani chu Mathai bung som ni pali chang som pali na isuan top na chhinchhiahna asoi chu hei hi ani tin heram chanchin tha hi nam zong hriat tir na turin khovel zonga hilina omanga Thu-Mizo chuan top na chu alo thlengang chanchin tha chu enge ni Korin thon khat bung som panga chang thum le chang lina toy fam kim takin chanchin tha chu hei hi ani ti minril ama saberin ka mu ve bok chu ka hril chhon che ukha khatia Krista chu pathian le khathu angzela kan sualte awanga athia an phuma pathian le khathu angzela ni thum nia kai thowa a oma Korin thon ni bunga chang somni pakhata po chanchin tha chu ti hian min thril ama chuan pathian felna kan lo ni theina turin sual reng hrelo chu pathianin keimani awangin suala asiama pathian dan te po chia thil sual ti thin hrem mun meidil kaltur nang le keimin tlan nan sualna reng nei lo pathian fapa Isua Krista chu kan thi ain cross athia ni thum nia ta thole ama chula le chandam tu ringa piang te chuan sual ngai dam na le chatuan nun na an chang ti hi chanchin tha chu ani mitin an thil ti anga ro rel saktura ro puina nena local le tur lalte lal le ho tu Isua Krista tok turin in peito em Krista local le tur hi ama ring tu te tan chuan hlau tur engma a omlo achan chu Kristan Zohana bung thum chang som parian na khan tu po ama ring chu thiam lovin an om lowang tu po ring lo chu tu na pangin thiam lovin an om pathian fapamal nei ming an rin lawa wangin Krista ring du lo te tan chuan Krista local le na hi ro rel na ani dona wangin khrem an tuar dona ni Krista ring lawa in nol chuan thil sualiti zong pakhat
tema mai lovin ro rel sak ini anga chatuan mai dila isual man ituar don ani chupangin Krista chula le chandam tua ilaring lawani chuan atlai ma hian ring ro o lalpa keimi sual hi mi khongai la ka thil sual ti tamin ngai dam tur le I nung zoya edu zong anung turin edu angamin siam thaturin ikuta karoin kol tire tin Iswa Krista chu lalle chandam tua irin chuan Iswal na te chu engza ta tampo ni se eng anga sual lian po ni se angai damang chianga athuzom theina thinlung thar apeyang che chatuan anun na nen lalpa na thu kan zatan mal somro che